Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezela-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha nje ezizobe kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke wena nje lapho zingaphothi-ke lezi ndaba usicindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Lana-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke omunye-ke umlisa-ke ozibiza-ke ngomengameli wamabhinca-ke laphana President of the Bhenca Nation-ke laphana-ke uveza-ke ukuthi-ke laphana-ke amabhinca-ke akangalaleli-ke abantu-ke abaningi. Uveza nokuthi-ke khona into-ke abathunyelwe-ke abagxishwe iy'mali-ke abazoqhatha-ke uZulu-ke laphana njengoba sonke sazi-ke isimo-ke phakathi kwe-IFP ne-MK-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi okuningi-ke wakuzwa ngami phela nje into enza nje ngizodedela-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke uzizwele wena-ke. Usacela kulapha usuzwile le video lena-ke noma comment section-ke ufushe umbono wakho-ke wena usicabangani nje ngalo-ke lolu daba-ke ubhale lapha ama-comment section-ke mase uconsa nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba ezintsha-ke ngizobe kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Awu sizwe siyaphuka noMageba nina bengashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva. Awu ingane zakwethu. Awu ngithi ayihlale phansi ibambe umthetho, ayihlale phansi ibambe umthetho, ayihlale phansi ibambe umthetho, ayihlale phansi ibambe umthetho. Awu hlala phansi sengihleli, hlala phansi sengihleli. Awu sizwe sakithi. Nina Zulu omnyama ondlela simhlophe. Umengameli wamabhinca wenu, president wenu mabhinca lo obekwe amabhinca. Ngithi nganza kwethu ayihlale phansi ibambe umthetho, ayihlale phansi ibambe umthetho. Asulufuna udlame ezweni lethu, asufuna umsindo ezweni lethu ngoba siyazi ukuthi laba yibo laba abafuna ukusiqhatha, abafuna ukuseqhatha kube ngathi sinempi kunemsindo ezweni lethu. No, bayasiqhatha laba beyimali egcwala ngaphansi komantransi, abaneyimali egcwele ngaphansi kwemnqamelo leyo zona lezi abayisebenzisayo namhlanje ukuze besiqhathe behlukanise phakathi. Ngoba imali abayisebenzisayo ukuze besiqhathe abanye bethu bevuma ukudla imali yabo laba beyithathe ngoba befuna ukuthi uzinzo lingabi bikho ezweni lethu. Bayenza ngabomu lento ngoba basehlukanisa phakathi laba. So asingayenzi-ke lento abafuna siyenze emsindo. No, ayihlale phansi sizwe sikaphunga noMageba, ayihlale phansi ibambe umthetho, hlala phansi sengihleli wethu. Silinda ubaba wezwe, silinda ubaba we-nation, silinda uNxamalala. uNxamalala uyayilwa le mpi yomuntu omnyama, uyamlwela umuntu omnyama. Asilinde uNxamalala, lonke izwe libalulekile manje lizophuma kuNxamalala. Umsholozo olindiwe manje, umsholozo osilwelayo singabantu abamnyama, umsholozo olwelayo ukuthi izwe libuyele emakhosini. Yebo, izwe libuyele emakhosini liphathwa amakhosi. Yebo, umsholozi akekho komunye. So nje ngithi wonke umuntu akahlale phansi, sidle popcorn, sirelaxe, ukhona uNxamalala, sufuna umsindo ezweni lethu. Nawe la ukhona ishaya isifuba uthi hayi egameni lami umsindo, hayi egameni lami udlame, hayi egameni lami, kodwa sonke siyahlala phansi. Hlala phansi wethu, hlala phansi ibambe umthetho, hlala phansi ibambe umthetho. Ngithi hlala phansi wethu, usho wona lapho uthi sengihleli, ihlala phansi izothe zonke zizothile, ilinde okamsholozi, ilinde ugedle ihlekisa, uyasilwela, uyalulwa udaba ngendlela eqondile ukuthi izwe libuyele kithi, siphathele izinto zethu. Yebo, umnotho ubuyele kumuntu omnyama. Manje-ke laba badla imali zabo badla imali zabo laba basehlukanisayo. Ngoba basebenzise lo bafike beyithulule kulo Ramaphosa imali, beyithulule kuyena ukuthi hamba bahlukanise, nika lo imali, nika lo ukuze bezohlukana phakathi. Ngoba inhloso yabo vele ukusehlukanisa ukuthi asihlukane phakathi. Laba sebedlile imali babone sebegijima sebengale ko Ramaphosa. Sebedlile, basebedlile. Kodwa ake ngithi nje zothi ziyazotha, ihlala phansi,
asulufuna udlame ezweni lethu lutho unqamalalo uyalulwa udaba lo muntu omnyama. Ngiyathokoza njengomengameli wenu uMabhinca, ngiyathokoza.